uyu munsi Imana hari ibyo yanyeretse mu nzozi, binyuze mu nzozi, kuko murazi ko benshi basigaye benshi barerekwa mu nzozi. Hari ibyo Imana yanyeretse mu nzozi, mwene data. Ibi nibyo naje kuvuga, ariko nkaba nshaka kwibutsa abantu bataragira subscribe mufyonda ukantu gatukura n'agakengeri, hanyuma muze mubona ubutumwa ndabahereza. Bene data, tiko turaja mu ijuru, tehe gufyinata, ntidufyinate, kuko umuntu wese azaja mu ijuru azaba uriya atitandukanije n'Uwiteka, uriya yemera akagenda mu mategeko y'Uwiteka. Bene data, uriya asa n'Uwiteka, uriya atamwihakanye, atihakanye Uwiteka. Bene data, muriko muranyumviriza, nukuri ngenda hanga ntabwo ndikunda shaka kuzimiza abantu, ahubwo ndikunda shaka kubayobora inzira, cyangwa se kubereka inzira ibajana mu ijuru, ari we Yesu Kristo umwana w'Imana. Ku bantu rero bashaka kuja mu ijuru, muze mukurikira ino channel yanjye, kuko ino channel yanjye iri mu Imana bene data, iri mu Imana. Reka rero ntangire, hanyuma nakore kamanze senge, hanyuma ntangiye kubaha iby'Imana nyerekeye mu nzozi. Data, mu izina rya Yesu, ndembere yawe Kristo Yesu, nta yindi Mana iriho atari wowe. Data, ndakweretsa abantu bawe Uwiteka, hari abari baragushaka, ndakwinginze Uwiteka ubitabe. Data, dore abantu bawe barazimiye, ndakwinginze Kristo ugende ubazimurure. Mana, bamwe bameze nka wa mwana w'icyangazi yavuye kwa se aragenda mu gihugu cya kure. Uwiteka Mana, ndakwinginze ugende ugarure bari abana, bajya abana b'icyangazi bakuvuyeho, ugende ubagarure, ubashire mu ruhongore rwawe, ubashire ubigarurire Mana. Oh haleluya, ndakwinginze Data, uhezagira umuntu wari we wese ari bwumve. Oh haleluya, ibyo wanyeretse Data, ndakwinginze Mwami urungike Umwuka wera kugira ngo anshigikire, kandi Mwami aherekeze bino ngiye kubabwira. Uwiteka Mana nyiringabo, ndakwinginze Uwiteka undungikire abamarayika bayo banyikuze. Ndirukanye Satani n'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwinginze Uwiteka Mana nyiringabo, ubwiza bwawe bukayanganire hano ndi. Oh haleluya, ni mu izina rya Yesu Kristo, amena. Nari nsinziriye ndota ndi mu rushengero, hanyuma mbona umukozi w'Imana w'umugore. Sinzi ko ari umukozi w'Imana, sinzi ko ari umukozi wa Shetani. Mbona uwo mugore yambaye ipataro, mbona uwo mugore arisukishije, mbona uwo mugore mbese ukuntu yasa nyene, yasa nk'abisi nyene yisize, ariko agiye kuri altari, agiye kuvuga ubutumwa. Mbere yo gutangira uwo murimo numvishije indirimbo bari kwaririmba. Iyo ndirimbo ukuntu yavuga sindayisobanukiwe. Yavuga nka kujya ambulance irira, yavuga ngo nanjye ubwo numvirije izo za canifatuku mu rushengero. Mbona bose ishenge ryose ngenca ndabareba tunda ndumva izo za ariko se umuntu yaba yambaye ipataro
agiye kwigisha ijambo ry'Imana akaba yihinduye akavuga ibintu bizima, koko akavuga ibintu bizima. Reka mbandanye. Ako kanya bari kwavuga ngo nywiu, mbona wundi yaricaye ku ruhande w'umugore mu bakristo bari bafite, mbona afite ifone. Nywiu ni phone, n'uwundi afite ifone ku ruhande. Hano kunuzenye aha ngaha ku rutugu, ariko avugira ku ifone. Bene data mu rushengero bakavugira ku ifone, bavuga ngo nywiu, yundi nawe ariko avuga. Mbona na masauti abiri. Chambwira uwo w'ifone, ndamwereka isinyi nabwo ati ngo uko nyene ndiko ndamwereka arikara jogora. Hanyuma chambona hariho udukino bari uwo mugore yaragiye gukina. Hanyuma mbona umupasteri ajejwe iyo ntuzenye ubwo rushengero, mbona arahagurutsa arasemereye, aravuze ati ngo ngibyo bari bagiye gukora ngo birapfuye, ngibyo bari bagiye gukora ngo birapfuye. Hanyuma nca nisohokera mu ubwo rushengero ndigira. Hanyuma chanda kanguka, ndavuga ati Mana Yesu nijoro, noneho ngiye nabona ipataro mu rushengero kuri altari. Ipata imubanye ngo agiye kuvuga ubutumwa. Ipataro n'ikoti yabyo, indirimbo zo ngo nywiu, nta nubwo zifite nico siguzo za nywiu. Bene data, burya ikintu gisohotse haba hari ico gishatse kuvuga. Icambere, amapataro mu rushengero rw'Uwiteka kizirizwe kugenda mwambaye amapataro. Muze mumenya ko mugiye kwa so, mukwiye kubaha so wanyu. Abakozi b'Imana bambara amapataro. Ugera umukozi w'Imana yambara ipataro akagenda kuvuga ubutumwa mu rushengero n'umutwe akararama akagenda kuvuga ubutumwa. Ibingibi burya Imana ntibesha, bino yabinyeretse kubera iziko biriho. Mwene data, namba aho ugenda mu rusengero batabikora, ariko hari aho babikora. Yemwe mwasengero zo mu Burayi, nimwe muri ko murabwirwa insengero zateye imbere, kuko urwo rusengero nari ndimwo nabona ari urwo abantu bateye imbere, mbona ari zo mu Burayi. Izo mu Burayi nibo mbona abantu bateye imbere n'amafone mu mashengero biriko bavuga bacatinga. Ninde ariko arandikirana message n'umukristo ari mu rushengero. Ibyo byose Imana nibishaka, funga ifone yawe ugiye mu rushengero, funga ushira ahantu cyangwa usige mu rugo. Ugiye mu rushengero ni wubaha Imana yawe, ni wubaha Imana yawe. Iyo niyo nzozi narose. Gusa bene data, mwige. Reka turabe ijambo ry'Imana riri mu Abanyefeso 5 ku murongo wa mbere. Kumva uko havuga ngo nuko mwigana Imana nk'abana ikunda. Ngo nuko mwigane Imana nk'abana igize iki ikunda. Ngo nuko mwigane Imana nk'abana ikunda. Muri ko muragenda mwarayihakanye,
ntago rino jambo ritubwira iti ngo mugende mwishire hejuru ngo mwiyite imana. Sikivuze, rivuze ngo mwigane imana, mutambuke nk'imana, muvuge nk'imana, ibyo mukora binezereza imana, muse nk'imana, ntimuse nk'abanyamahanga, kuko usa nk'umunyamahanga wese atazigera aja mu ijuru. Ubusa nk'umunyamahanga kandi yitwa ngo ni umukristo, nukuri mu ndebe washaka mu nyange. Ubusa nk'umunyamahanga wese avuga ngari karaja mu ijuru ngo ni umukristo, mwene data, yewe iryo juru ntajya uzabona. Ntajya uzabona. Wewe icambere wamaze gusa nk'abanyamahanga, wumva usa nk'imana. Intambuko yawe ukuntu utambuka ni nyamahanga, wumva utambuka nk'imana. Imvugo zawe ukuntu uvuga nk'abanyamahanga, ibiteye isoni, ibiteye ishishi, byose biva mu kanwa kawe. Reka ndebe ko ayo magambo y'intuzenye ngo reka nsome ku magambo ayo ngayo mvuze yo kugiki yo kuvuga amagambo ateye isoni. Reka nsome mu banyefeso nyene 5:4 ngo canke biteye isoni, canke amagambo y'ubupfu, canke bitwenza bibi, kuko ibyo bitabereye. Ikibereye nugushima Imana. Kuvuga amagambo y'ibiteye isoni nguri kura kina, bamwe bavuga ngo mu cyongereza ngo I am joking around. Ngo you joking. Inimba uri kurafyinata Imana nifyina, mwuko gufyinata kwa uri kura mw'icyaha, kandi utwo tuntu wita ngo ni dutoya. Utwo tuntu wita ngo ni dutoya nitwo tuzakujana mu muriro. Abakristo benshi numva abakristo bajokinga bavuga ubuntu ngo ariko rafyinata, ngo ndiko ndafyinata. Imana ntifyina mwene data, namba we uri kurafyinata. Wikontora ukuntu uri kurafyinata. Abana b'Imana iyi nza turimwo n'inzira igoye. Uniwenjira mu byo gufyinata, Satana azacarundamwo n'ibyiwe kugira ngo byose ufyinate. Ufyinata kuzaji kuzimu. Bene data, nimukanguke. Hariho agakorasi kavuga ngo amagambo umvise niyazagutsindisha, ajya bama bavuga niyazagutsindisha. Amagambo umvise niyazagutsindisha, ajya bama bavuga niyazagutsindisha. Kanguka mwene data wihane kuko azagutsinda. Kanguka mwene data wihane kuko azagutsinda. Abapasiteri barigisha, abakozi b'Imana barigisha ngo baradututse, ariko twebwe nitwe bavuga. Abapasiteri barigisha, abakozi b'Imana bakigisha ngo baradututse, ariko twebwe nitwe bavuga. Ariko twebwe nitwe bavuga. None se kuzi karibo bari kubaravuga, kandi ukaba uzi ko ibyo bintu bari kubarakubwira kari biri kurakora, nuko utahinduka.
kutahinduka, kutazaje imbere y'Imana ngo ntabyo numvishije. Kaya magambo wumva wirirwa wumva buri munsi kari yazagutsindisha. Yewe aya magambo wirirwa wumva y'Imana bakubwira ikintu uri kurakora, ukaguma umva munangiye imitima yanyu, mukaguma mbese munangiye imitima yanyu. Ayo magambo mwumva niyo azabatsindisha. Abakozi b'Imana bavuga butumwa barababwira ngo muri ko muradutuka, ngo muri ko maduciye urubanza, ngo mwebwe ngo muri ko matugira nabi. Ntago turiko turabagira nabi, ntituriko turabagira nabi, turiko turashaka ko muhinduka mukaja mu ijuru. Mwene data, uzi igihe umaze, icyo usigaje ntacuzi, kandi urupfu ntago rusezerana ngo ndaza gutwara umunsi cyangwa ejo. Ntago urupfu rusezerana. Rero mwene data, ngo amagambo wumvise niyazagutsindisha. Ariya wumva baguma bavuga niyazagutsindisha. Ngahubwo ngo ukanguke, ngo nukanguke uve mu iryo tiro ryawe ngo wihane. Kanguka uve mu iryo tiro ryawe wihane, ngo kuko azagutsindisha, kuko azagutsindisha. Hari akandi gakozi kavuga ngo hariho ikimana yagusigarije, hariho ikimana yagusigarije, tunganya ibisigaye bidatunganye, tunganya ibisigaye bidatunganije, tunganya ibisigaye bidatunganye, tunganya ibisigaye bidatunganije. Ngo hariho ikimana yagusigarije, ngo ikimana yagusigarije kiriho, ngo nutunganye ibisigaye ngo bidatunganije, ngo nutunganye ibisigaye bidatunganije. Mwene data, Yesu Kristo nabahezagire. Ndarangirije ngaha. Imana ibagire neza kandi ibarinde. Amen.